Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Manager kula mga kona ni kombe ko ibaka phatata hala tsimranga yona. Manager kula mga kona Kateko Bangwane uri amnguruketela yini swongu bava angamtlhaba yo kapi shishi. Manager inga holovisiwe mina n'wina hi phatheleni mariyeta Says promise ne mo pipita go fambe ka n'wina buyani ka mtlhasa ka midisa va swari mbitsi na n'wana phela loko se va ku vona ka Facebook va ku mhana loya va ita digital footprint uri ka grade 7 va ku wena u nga hleli mala wona va tshama va famba va xipipitini va nga va kusiya rin'wana very loko ku ra uri ka that event uri n'wana loko yo ya tlela bya okapi uri wexe ni vado swi tiva famba lavisisa kwani mina endla yini ha ni man fambela n'wina kahle vera ku nga ri vakatimba nga ri vakatimba dan'wini lifestyle le Ishangani Gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Ishangani Gang shangi Nikula hile ka timene ta ka Gaza. Yes. What a week. Divik ni karele divik dinga jango singoi. And that is a hell fit korsela phela swo tala swi nga endleka ka 2 days leyi nga sala. Leswaku vatana bela yini ni? Yeah. Ingari yeso ango vamba viki na viki. Karamba. Ana rika Good Friday. So yeso ngari ango vamba viki na viki. Ani rikaya. Yeah. Adri go win. Hey bro. Hey bro. What's up, bro? What's up, bro? We have a lot to unpack, bro. So yo sungula vengema again ne Yeah. mastwa ku ri na ku se sunguleni vengena has but xitiviso xo sungula timhaka ta ku ri mi nga ri na tithowa ti nga kona n'wina va ti-university ta ku hambana as long ku ri na va ka Gaza and mina ti-events to karhi ta ka Gaza hi rhambeni hi ta fika ka mi nga rivali ku ri this year already confirmed UP hi ta nele UCT University of Limpopo home ground that's home ground And show you fish looks so. Fali ngari na yo ile ndleleni. Naval ne? Ne? Ish mbata Val. Guys ngoma ku ya Val ne ifika shoot during the day. Loko ku 10 usiku. Apfala. Ya start ngoma ku le Penelope Street. Abo hakatimba abo dobori. Yikulo mi raka na stop no kwala kusuhi. Ku busy bulam ka ngari vala birthday ya kata yesi ku ta na mfilu ku ta na hambana. 10 May. Tava hi ri kwala preview Arcadia. Ikombla meet the reveal of ngata yeso na birthday celebration ya yena na King Bex. Yeah. All right. Tava hi ri kwala mtavona mhanlu ya. Chinlu. Wow. All right. Diamond Walk grand opening. Wow, what an event. Uboni njani we? Koba ku mina ani Steve ngopfu swa ti grand opening ya tindhawu but hi mavonelo ma mina leswi ni nga swi vona I think yive 50% successful 50% not successful because vanhu va yini ku ya but a hi nambara leyi na askisi vanhu va ka Gaza a hi hleketeleli yona ku tatalisa swona mara vona vanhu vatsongo va lava a va ri kona futhi a hi vatsongo vanhu va lava mi ri kona guys yeah I'm Kensisa Shem thank you for ku support ko kwanja mo hi mgabela xitori lexi nga tshamisa xiswona unpack hi Thursday ni vini vana ka ku ri mina na mgobozi ne yeah famba loko hi fika ku Wancauki a ku tele ku nga ri siku ra event yeah so already as to come event it was successful oh Thursday siku leri nga vona ku posti lama sweet gagash I did during the day yeah a ku ri tele indlela yin'wana se ni va byele konja ku na ti-event mbirhi mina na mgobozi mnduku but loko hi vuya ta va hi ta kwalana no problem ivi hi vuya hi ndila nampundzu okay ya kwina wena a Gyanrising okay so swo bota hikwalaya yeah hinda ku ri busy man famba yende swo endla ku swona chayisile huma past 7 na usiku so I plan ku ri Shangani Gang yi ta ya ku shooteni
Oh, Yeah. yes, a Diamond Walk. A Diamond Walk. Yes, the producer ti fikini. Ana vele na wona va mashava va landzeli vudilini a va nga ta sala. Mashava lawa nga kona. Kuma screen. Touch the screen, we know go wa run out jail. Yes. Ergo la masha ibina zaza. Yeah. Zaza ra Zaza vudila ra yes. So loko hina ifika la I think mina nifika a Diamond Walk around 8 or matuna why because loko ichayisa le 7 ka agenda singa vibe ku driver ya ka Toma ku ri na event nyana yin'wana. Yeah. ka samswa ka Toma mi tshamisa la za ku Hey. pe mi fiki la Hey ka na mashava Toma. Papa mina va pfula yindlu ka Tom Safa aya. Hey. Unfortunately. Se ya ka Toma loko hi vuya ka Toma. Ya a Diamond Walk. A handle a ku akute Yeah, ni swi vonile. a ku tele like event liyani yi nga va yi feli mara hayi ngopfu hi mhaka ku yina the way ku ta swona handle a swi tikomba ku loko a nga nghenwangi hi mali a ku ta ku chavisa ene n'wina ne loko mi fika kumbe mi vona nga ri gezi a ri kona ena loko hi ri laya ku hetele ku famba gezi I think vo ma 6-7 Yeah. 5 gezi va ku va n'wi wisa ku loko mbalo ya loko va fambisa gezi a yi ri ready Yeah. ni xo ku dume generator ku boha spotlights leya swi ri laha ndzeni Yeah. a swi tikombangi na ku fambi gezi Wow. music a wa ha continue music futhi a wu timangi loko famba gezi u continue Loko swi va loko swi a wu run hi famba. generator ko wa ncawuke na hi Thursday leya loko na yi fika a ku va Yeah. gezi mara laha ri fambi ne xikokwani hinkwayo loko fambi gezi a mutini wani ko wa ncawuke na Diamond Walk a ri fambi Why? ku na backup Oh, okay. That's xi nice. tlhomi backup laha Yeah, and another thing, I think i mhaka ya ti-price ku va ti ri high. Wa swi tiva ku vanhu va le kaya mhaka yo hakela va twanana yona. Yeah, but it's fine. A ku tele handle ku tele. Yeah, Na ni VIP swi a yi ri full. And mngaro aka ku wanca ku xavisa matafula. Phela yi nga va yi xavisi matafula lama ma ti 25,000. Yeah. Mo hinda 10. ne Yeah. Yeah. And vanhu va kona man'wana va tlhava ngati. No, Se mina- komba ni ku swi vone- loko ku ri ku xavisa ti 25,000 ta 10 i mali muni nga endla siku leri. Yi tele 100 25 ta 10 200 Almost 200,000. 200,000. Yes, because kuna vanhu lava va nga xava matafula va tlhava nga Va tlhe va humeleli. nga humeleli. Okay. Yeah, mina ni swi voni ku na mene ta ka TikTok no ti tiva Ivi- both Bennett ivi va hina- advocate Stash Mawile. Ma Va tiva- va hostini. hi loko ku va busy. Yes. Se hi tshama kwala loko ni fika mina na mgobozi ku ve kusuka nyimpi ma tsundzuka nyimpi ni voni la gedeni No, loko Goboza va tini. a ri swingi mina na Ku dama siva mahungu ndlela va ri a va nga ri kona. exactly veri na mina a ni nga tangi No vona na swi tiva, you told me. yes vete na hina hi nga tangi so the thing i ku loko ku ri na swo taniya hina a hi ya ku sapoteni a hi nga yi ku dyeleni Ku ngopfu dyeleni. a hi ku sapoteni that's na loko hi lwini na vanhu lavaya Ku a hi zangi hi dyela, u dyelani foyinela ku ngopfu. he kanjhani a hi mandri A va why vele- a hi ya ku sapoteni A vulavula. no mina ni fiki ni paka movha ku ta butusani se ni fika butusani na va fa va paka ka na space la kuna munhu wa kapi ivi mina ni ku yini mo mina ni ya mahlweni ni huma la n'wina mpaka ka la mina ni nga paka kona hi ku mina ni ta famba ku nga ri khale Yeah. ni nge tshama more than 40 minutes Yeah. loko na ku paka laha sa ni swi tivi ku endleke yin'wana fika hlamulela tlhelo like a ni ma swi tiva ku vo gaza boxa va Mpikiwini. hi pikiwini Yeah. a vulavula leyi xi chika mangwenya a ni vo hi humesa wa kapi la ku tlha munhu ya wa yi la kapi ku ni tlhaya wa kapa Mgobozi. mata Kotiwisani Mgobozi guys. mata a hi ri busy no haye hayi Ku ta wa chava lo. ekaya a yi tela Oh. maxava a phushaphushiwa wele hansi ve suka thyake yi ku penga suka layani so loko ku ta swi n'wanyani pfuxa mic. loko ku ta n'wana ku wata ni n'wi rahalani hi digandaganda dya mi dya tangu ni rahalani ambe gandaganda yin'wamisa loyi ni n'wi rahala a wela hansi loko a ku wela hansi Yeah. khosa vo va khoma mina hala a ni na vanhu va tinyimpi na mgobozi xi ku ina gasa bizile ku zameni wa hlula Hey, a ku mbe wa kapi 3 star a ni hembi Mgobozi a ma ri kwihi? a va ri le a va A va ri ri le le ndzeni. hi lwi na vona after lavaya xi ku gasi xipahlo a yi chavisa ngopfu leyi a yi chavisa ngopfu Ni tiva ku na la hi nga pfayireta kona ve vanhu va von'wehla. Ni yo twa. a ni nkoka laha loko va ku va se ni koka phayiphi mina laha va swi vona ku a ku ta hi ku haye Va ku haye. haye loko na vo va xiboho xibamba va swi twa ku yi Oh se hi ta bro. famba hey bro Oh bro. guys mapenga so vele hi vi yi hela nyimpi yi tshama hansi hi vulavula hi va grand then hi swi vona ku
a nge koti ku shoota a ku ri late and then a ku ri na plan but then a ku ri busy then loko hlometela swo kani u vele ku performeni ku swi famba kona vanhu ndzeni but outside a ku tele handle lero vanhu va tsakela na ku yima handle va ka xita picture ku diamond walk and stuff and le patwini la phela ni vone loko van'we lava va hostina va ri kwala ndzeni from TikTok ku a ku tele patwini and u swi vona ku a ku talang kwalaya ku tele ku fika na kun'wana le pfhukeni le a ku tele then ivi hi kota ku va hi famba then 19 a kota ku ya just because a ni ri na mucato somewhere ala Venda hala a ni va hlamuseli na vona a ni ri na ti-events the whole day and a kule la ni nga ta kota ku vuya kambe but la ku nga va na swi va kha swi leha but mo hi mpaketela hi famba hi ti-level hi ta vuya futhi laniwani bro a hi tivanini mativa mahahlwa ma hi poyilile hey ni twa ku vava hi mahla imagine artist nge stagini loko ingoma yakho ahe aba ka karhi helini hi mike karhi walowo na ku va tima va ku vitana ni vonile ya J John ni nga twa ngo audio ko ka rini mara swi tikomba nga ri va hisela va ku ngoma liya hi yona ya yena it's before I nghena I think kombela no ile ya Vicat ile ka album ya Vicat ya hi mi handla ka hi mi handla ile nga very AK47 hayi mstiyani yabasabana hayi asiwasabi siyabafuna nje bayikhata noku mara nto ku ve a ku nga ri ya yena yesu nge te hlanganisa swinene a nghena hi ngoma yo ka yi nga ri ya yena yi tsemiwa a ha ri kwalaya the twins a va touch screen hey ahlwa khomani xikirini ntwa ni nga ri kahle ende vana va twa va swi beni leswi va nga swi endla leyi a loko ku switsongo loko artist hita ku performa ku a hi n'wi beleni mavoko vanhu va khomiwa yini se va veka wini hansi va ba mavoko ku nga za cheleliwa va ku a khensa n'wana madala ku switsongo va ku a khensa n'wana madala karhi helini no mara mhaka leyo performisa ti-artist 7 minutes and 3 minutes a swi fe ende van'wanyana ti-artist ta magaza kahle wona ku tin'wana ti-artist ta magaza ku ya the twins a ku ri ti-many more ka events leya va vulavula na vanhu ti-many more i ku va the twins va rhandza ku dyela se ni vone ka performa xinhwenda xin'wanyana kahle ka yi ngo performa I think a ku ri DJ kha cinacina video kone post yi kata G1 ne mata a xi nga jiki ndaka nhwana luya hey xi kha xi va xamu kha xi kwini loko a ya hala xi n'wi koka xi ku vuya ni swi vona ka the twins na ndlala the twins xi na ndlala the twins ku va matende because ma xita xiphongo loko xi vone n'wansati xi vone ntokazi hi leswi a swi endla the twins a yi nga jiki ndaka xiketele xiya vanhwanyana lava a va ri two hi vona va cinacina laha loko kha ku DJ vo Facebook vo mani kwalaya so a ku cina vona so problem ku vi time slot because ni twi DJs Jepa ne va vi va endla live ka Facebook va kombisa hi la the twins va nga nyaza ti-artist ta ka Gaza ne va tinyadze ngopfu lero bona wa titwa nga ri bona va le ka level ya vo munhu loyi a va n'wi khomi kahle bya tanda a fila warmth a va n'wi tekela nhlokweni a ku ri Somizi a wa ka Gaza a ku ri Somizi and tsundzuka loko ni nga tivi hi ku va n'wi khoma kahle hi ku ku nga va ku ri na vudyelana bya le amkumbeni kumbe yini ke a ni nga ri hi nsati wa vona vo yo vula loko ku ri ke ni na hemba hi nga tlhela ka STF hi ya Yakoba hi ya la kandziyiso laha va vulaka ku i nsati wa vona so ti-time slot leti a ti ri layana ni a ti nga vekangi hi ndlela ya right o fana na Bliss Boy ne Bliss Boy u hatle a chika na yena a hlamala a ri xitejini a swi twa ku wa locate nkarhi wa ku fika kwini loko Bliss Boy a ha cina jika loko a ba xirhandza vutan sharp 2 va ku perile va ku yi chayini an ali Bliss Boy i ri kotsa ra hina buruku ya yena yi tshama matsolweni BVD sala handle hinkwayo yi helelini o xota beko a performa hi BVD and video le a buruku ya tshama n'wana ko tavela mara wa yena tshama kona buruku ya yena a fasa bandi lani u ri vona mbonyo la loko ku ri n'wansati na xinamulela yo na vudobori la khongeleliwa u rhandza vakati and a hi Bliss Boy ntsena ni vone na hulu eka Facebook va tsali post va kombisa ku before va nghena va byeli ku va ta performa 2 or 3 songs vo va byela ku best of leswi ku u nga ntoloveli
ivi ku ve na nkarhi lowu va nga timeliwa nyana music after a na ha tsundzuka ku ri risimu ri mara ni swi langutini ka life ya STF ya a ni swi langutini laya va timeliwa nyana risimu no swi loko yi vhele yi jika yi ku va tlhava hi yi ku ndamhlava yo kapi yi ku ndamhlava yo okapi va vhela va volume yi performa ku ya mahlweni yeah then loko ya humeke leyo va the twins vele va tikombisi ku boss bya vona kwala na swin'wana swin'wana i vudyela ku va ku ve ri a va nga lavi ku nyika van'wani chance ya ku va va ti-MC because a ku nga va vona ntsena va ti-MC yeah I think a ku ri vanhu va 4 ku fika magegeshi ku fika magegeshi loko magegeshi a ku va vulavula va the twins va ku I think I introduce the DJ. yes mona ma ku nghena Sam Free bo the twins And Sam Free na yenyi ku 7 minutes. a hi sign free ku ya hi vo som free ni nkarhi wa twa som yi ve yi suka laha suka kwala va tshembisana ku tlakulana magegeshi since a kuma ma-twins a nga ha va chava the twins ku va vhiya or yini hayi mahahlo a nga ha ri na hina na mahahlo ndlwini na yona mahahlo ndlwini kani liya wa yi tiva se kani liya u na yona ndzeni ka yona leyi yi activatekile a nga va tlhava hi okap na yena u twa ku gaga ku na lowu a ngangamelaka ngopfu la gagashi phela ti ta tlala nto ka mo ni tlakula na problem mara xintima loko xi ku small boys mata loko xi ku mina ni lwe physical fight ni lwa hi soft life and the small boys will always remain small boys mata xi vula mata soft life se xi vula ku vo the twins va hanya vutomi bya ku tika ni va le ku tikelweni va koka xilogweni phela xi loko xi hlamusela lahaya ni ni twa n'wana ku why vo the twins se va sungula ku phaba swinene laha xitejini va chaka Gucci kumbe nga yi vona ku yele small street na and swi humelela ani sweswo before sweswo swi humelela loko kha ku performa xivexiti no va kona xitejini a va nga ri kona kumbe va yimi ndhaka DJ booth nothing a va nga ri kona a ku ri kahle xitejini ku performa xeve se i nga ku se a va ha activate energy yo loyi a nga tata after laha hina ku n'wi nyova leyi xa tlhava opama a xi ta va byela straight ku ri why mi ri ku ni pfuneka ku perform mi la ku performa na xi va tlhava hi tipama xi kumbe un'we hi tlapa kumbe swilo masuna lokere na lekere sa xata ku tlhava hi pama phela loko xi n'wi komba na xi n'wi byela xikwela le makhwayeni la se mara vo the twins na va twisisa vo the twins va tolo ku fambisa makhwaya ne se event leyi a nga ri ya makhwaya liya event a yi fanele yi va ri xiyimo xa le henhla so hi ta ku yini vana va mhani swi titaniya se hi hundzaka leyi ku vi na rocket ma swi tsundzuka last year ti-artist ka event ya yena a ti tele ku tlula vahlaleri ti-fans leti a ti ku voneni a ti ri tintsongo lero a ku ri na ti-artist ta 90 ku na ti-fans ta 25 ma vona so ivi laha rocket a nga endla post yo karhi loko va na big brother ni ya ku va a kombisa ku yena u rhandza mani Sweetgulu laha va ka Gaza va nge tirhi vona va nge a ku ri Sweetgulu ya un'wana or BK or something na I think a ku ri Sweetgulu ni va ku matsongo ma ku ku ta attenda Mazulu hina va ka Gaza hi nge attend hi mhaka ku wena a yi mina sisiwa hina ma vona a vuya data post liya ivi a ba post a kombisa leswaku u ta va na event yi nga ta va kona edan'wini lifestyle ma ku tiva khosa hi hala kaya ka Makuleke a ku tele lava va swi twisisa ku liya post na event ya endleliwa vanhu lava nge le kaya aka Makuleke hayi ye Joni a ku nghena 50 rand a ku tele ngu dlaya a ku tele edan'wini ya ku tele ngopfu edan'wini ni voni loko ku performa J John va susa barricade va yi wisela le va khoma xipikara nga si event liya Saturday siku ra hi tiva nini na le ka Makuleke ku ri na event ya Rocky mina ma swi ta ku tsakisiwa yini Rocky ne va vi va kota ku twisisa no landzelela switsundzuxo leswi nga va kona after event liya ya last year va vi va swi vona ku vanhu vo tala hi kwihi lava va lavaku kona na yinini and na vanhu ni tsakisiwa hi ku loko Rocket a va yingiselini na vona va tlheli va fika komba ku va n'wi support event leyi ri successful ende ka Makuleke ne xibobu xi lahli ku dlaya hi wena very loko ku ri a ri ka that event u ri n'wanuna loko yo ya tlela bya okapi u ri wexe ni vhela u swi tiva famba lavisisa ku hani mina endla yini hani mani fambela n'wina kahle ve ri a ku nga ri nga ri vaakatimba dan'wini lifestyle va hlamusela leswaku ri ha nga ri condom hansi ndom a ku ri ku tikeni va tisirhelela ne
Wow. Ndza ku va tisirhelela phela vanhu va ka makuleke hey Hi nyama. hey Nyameni. mi ta vaviseka loko event liya yi va yi helini event liya Yeah. hi loko boss lady va ta ku ba ta ba life Sa tele ti event hinkwato leti a ti ri kona eka Gaza. boss lady va endli live a ni vonanga live liya ni yo vona swichupuchupu Chup yes. laha boss lady va nga va hlamuseta va ku ni va vonini vanhu lava va nga va muti wa mina kumbe vanghana vanhu wa mina va mapela Mapela. ti-influencer ta ka Gaza ti va disappointing cause hambi chava ri MC a nga yangi Nga yangi. Okay. amata ku va hoyi yi sukile va mixina ku na wun'wani ni nga n'wi kotiki swi ku A swi yini mentioning mina leswi ni nge swi hlaveleli swo va te ku na un'wana va nga n'wi kotiki ku life leyi ni yingiserini mara phati yaleyo a ni yi twangi honestly ya loko ni twa wun'wani veri yi vi kona yi vi kona phati yaleyo eka rholo lowa network ya mina nge laha manager maphili swi nga fika swi va tlhava ku vuliwa vona va vuya hi leyi oh before sweswo ne ka life leya boss lady swo tala va swi vulavulini sesiwa vanhu va kombisa ku twa ku vava ka vona ti-influencer va va disappoint 999 ende ku ya hi vona na nono wa vona event ya vona yi ve successful grand opening a yi ri right a va na problem but va va disappointed hi ti-influencer na ti-content creators to karhi so laya boss lady loko va vulavula ka life liya kwala va nga mention kona mavito ma vanhu ne sharp la manager vona va nga fika va hleketelela ku life liya leswi a va nga vuli mavito va nga mention mavito manager va fika va ku la mingo swi vula ku mi vula Ray la mingo mi vula la masweet la mingo mi vula Mgobozi la mingo ona to ku va ku ri swa kahle ku hoxa munhu un'wana marito no n'wini ku a va vula munhu laya and manager vona va lo vhela va swi teka leswa bengete loyi ni nga n'wi kotiki ku vula ka wena va vula vona ende sesiwa vanhu a nga mi doli a va nga vulangi vito se mara a yi suki kusuka hi ku kusuka hi tselangi a ku ri A ku ri life after life. ku va Life after ti-life life. ku va stop no sese mata ku kupaniwini ne hi wena ku kupaniwa manager yi va yi kwatini swi na ku rhuketela yi taleliwe yi ku yo god na taleliwa God. so loko siku leriya loko yi helini life liyani hayi yimela ku va responda ku va tlhela va hlangana futhi loko va hlangana lava nga hlamusela kona na boss va hlamuseta va ku munhu loyi a nga byela ku ni nga nyiki vanhu mali i Gaza Bosch laha sweswiwani ni ngo va ngo mina ni va yuda hi mina ni nga xavisa ti-influencer ka kokwani Cakuni lava ku dyela kahle kahle wena u te yini ka vona mina ni fike ni ku boss lady the way mali mi yi haxisaka swona ka munhu un'wana na un'wana la ta kusuhi na n'wina swi wrong yeah why na ndlela ni hlamuseta ku boss lady va nga rhanga va tisa this relationship aka yini ka public va kombisa ku mina na vona hi vitana business hi mhaka yini mana boss lady va huma ka mashoja yeah mana boss lady va kuli na mana mina hayi leswi a va ri vanghana va huwa swin'we vanhu lavawani a va ri tichomi so that's why mi kuma ku loko se hi hlangana boss lady va swi tiva ku oh Ray oh yeah I know your mom mana vona na mana ku ri vanghana swi va kuli swin'we swi and stuff yeah so mina ni ringeta ku advise mina wa swi tiva loko no za ni ku munhu loyi i sesi ni ta n'wi treat-a nga ri sesi wo bebula na mana mina like na mina na ka mhani wa one a ni cinci jig yeah wa swi so na vona ni fanele va byela ku no sister a swi endli ku all the time ani ala hi mali ya mi ya n'wina mara all the time loko munhu a ta mi fanele ka kuma mali se swi endla nga wa ri mo va desperate ku va mi belonga ka ti-content creator or ka vanhu lava nga Ka vanhu vo ti-influencer karhi. ku ri all the time loko va ta kuma mali and na vona se va ta tshama va kha va ta munghana wa mapela ni a wu n'wi voni ntsena loko ku ri na leswinene u n'wi vona swa mapelapela loko ku fika nkarhi wa problem no problem ku ri u ta va available na wa twisisa content creators to tala hikwatsi a ti ti nyika renzo a ti ti nyika stop kahle kahle ku ri loko Yeah. u suka kaya a stop fanele kwalaya ka a no n'wi cheka hikuva swi ta kota ku kuma mali wa twisisa u ri marhumbu wena loko ni vula ku fene u kumanyana swo so khomisana a va swi tiva ku ri loko va ya konce ku va ta kuma mali ma vona se mina ni va byela sister endla so va ku mina na ringeta ku va byela but yo se va ra n'wina ma swi tiva ni byela ku konce uke ringeta ni ta mi kombisa hi mina ni konce ku tshama siku rin'wana yi ku la ku lunghiseliwa swin'wana swa foni swa ku yini ni ku ta mi sendela mali ya petrol ni ku no a mi bohi ku ni sendela mali ya petrol se a ka ri byona vanghana byo loko mina ni ta mi pfuna ni fanekela mi humesa mali a ka ha ri na ta la mi nga kona mi ni dyela ni kuma ti-rapes timbambu Yeah. ti dini u ti dyi mara a swi loko all the time loko ni ta kwalaho ni fanekele ni dyela
Okay. ma vona Yeah. mina ni na value wa relationship Yeah. se swi tikomba nga ri sweswo loko va va swi vule ndlela swi bete mina swi tikomba nga ri se hi mina ni lwisaka vanhu lava va hinkwavo mi lava ku Mara tela kuna miri wa leswi hexe ku na la boss lady loko va hostini va ku mgobos na Ray va tiva ta byela leswi manager mi nga ni hlevi swona. Ah. Manager va hlevi boss lady va ku yini ka wena? hayi yaleyo a ni yi tivi maybe a ni mina na timene na mgobozi hi timene hi ri two Timenemene, swi nga endleka maybe swi endlekini hi ri kwalaya maybe mina ni nga swi tsundzuki ma vona mara leyi ni nga ta ka ni nga yi O swi loko kaneta mahungu ma fambisiwe mgobozi. a ni sure phela hi ku na mina leswi ni nga fanele vula loko kateko u te manager va rhandza n'wamarhumbu u nga vulani Alright. so laya swi lava vutlhari Okay. but izo mhaka lexi nga ta ka ni nga jiki Hileswaku u va Mali, mali ku ni nga phaka nyiki a va munhu. hunguta. hayi va nguta va nga Va nga nyiki nyiki munhu munhu. yaleyo ni xongo Yeah. ku yona so ivi yi continue kha yi ya mahlweni Yeah. Ai a swi Ene mina- tele. yi vuya mara swi tikomba nga ri yi nyipile se yi le ku yini hansi cause Ya se le ku yena. Manager loko va ze va lwa na munhu ivi va ya tela ka Facebook va ta posta ku God why me? swi ri nyiphi ya yena ne Nyipise ya dzika se. so vanhu lava va concentrate ngopfu ka vona a ku ri mina mgobozi gagashi na chavi gagashi vuya endla life a hlamuseta ku a ri busy hi kwini ku endleke yi 99999 And then na ti-events ta yena loko swi languta Yes. kahle I think a ri na event mariveni loko ni nga hoxisa na tivi na ku I think a ri na ti-event yes ku GGR ya hala na hala u tlhe wa vuya giyani then u tlhelela. chavi hi yena ni nga n'wi twangiki mara chavi i munhu wo gagagega hi tinsimu a nga swi koti ku vulavula misava No, Chavi u hostini ni swi twe ni yingiseli live hinkwayo ni ri kona kwalaha a ni ma swi tiva ku loko va hosta va rhanga va ku A ku yini? xerhani thepani xikirini. chavi u hlamusela kwini So Chavi reason ya ku a nga yangi a u ta rivoni ya vita angayi u te yini ngombe ku hlamusele nga ni ngheneleli. Chavi u hostini a va kombisa mhaka ya ku loko vona na kokwani Chauke va vulavula hi mhaka ya event a ku ri leswiya swo Chavi u ta as u tisa business ni ta ku yini? U ta mahala. No a nga ti mahala. u ta va nga ri kona No, hayi ku ta va nga ri kona va n'wi buka a va MC o bukiwa la kokwani Chauke va nga kombisa ku ni tsundzuxi ni ta ku chelela mali mundzuku so ivi Chavi a nga endli follow up a nga ha va text xa mundzuku wa kona ku mali ma chela o njhani a twisisa ku yini ku na va hlangahlanganini sweswo na sweswo ti-up and down to prepare for event la a nga foyinela Gabaza a ku Gabaza wena mali u yi kumini na mina ni se kuma nchumu ivi Gabaza a ni swi tivi ku Gabaza u n'wi hlamulea ku yini kwalaya ivi la a kombisa ku ivi Gabaza u suggest ku woni va edda kwala ka call ivi Chavi a ala ku no u nga va edde ka call maybe va ta va ri busy 999 it's fine so hi mhaka ku kokwani Chauke va kotanga ku n'wi chelela mali a nga ha postangi no posta loko yena a hlamusela ku ri a nga postangi hi mhaka ku vanhu a va ta tiva ku CMC u le ku teni ende hi ku se ku ha payment leyi nga endleka loko va ta va kuma ku a nga kona hi yin'wanyani ka ti-fans ta yena a decide no yini ku once no posta ni nga ha post hi event leswi loko yena a hlamusela so a nga yangi le hi mhaka ku a va n'wi hakelanga kokwani Chauke se ma yi vona mara ku na leyi va nga yi hlamusela ku a na ha tiku hi mani a nga hlamusela between yena CMC na mani na loko va hlangane na Philani nkarhi lowuya Na na Gagashi. va ri three A yaleyo a ku na liya yi te yini va hlamusele timhaka to Chavi u dya hi vu MC yeah ene ku te ku veke na marito man'wana mo no paraphrase ku ve na marito man'wana mo i nga ri kokwani Chauke vete a ni ku ndlela something na wena Yeah. ku va ra xivuyevuye ri nga ve It was xandla after famba it- xandla a ku ri fambile conversation ya Chavi na kokwani Chauke after event u swi vuri na yena ka life ya yena ku a va nga tshembi ku Chavi u ta lava mali hi mhaka ku va n'wi pfunini and boss lady va swi vurini kwa life ku Chavi nga ku tshama kuma accident a ni swi Hi tivi leswi boss a- lady va n'wi pfunini no n'wi lunghizela hi movha leswi a na ta vula swona ku ka gaza ni yeah loko u tshama ka nyiketela munhu mali hi ku ya hi vona wo va nyiketela a ku na siku leri va nga ta vuya va ta ku pfuna swi hleketa leswiya so Chavi yes very na mali yi nga ka hina na 10,000 leyi a nga yi kumaka kokwani more Chauke than that so that's why that allegedly mara that day a tsandzeka ku foyina back or aya hikuva swi tiva ku swo bumala yi kuma laya a nga yi a nga yi because yena u dya yini hi vu MC Hi vu leri ya MC. expect ku mali yi fanekele yi ta ma vona so and i xi lexi maybe kokwani Chauke xi nga xi va kanganyisa hi mhaka ku ri swi vula ku
loko va veka vanhu lava kusuhi va va nyiketa mali anytime ne a va believe ku ti-skills ta vanhu lava siku rin'wana ti ta ni pfuna Yeah. va ta swi tsundzuka ku ni va pfuni ku fika Va pfuni kwihi ku fika kasi vanhu va ka gaza a va tirhi swona mara leswiya veri laha a nga dyela ngopfu handle ka wun'wana mani na swi ta ku u dyini u dyelini u to ka u nga mahlaya ku dyi mali ku ri mara u dyini u dyerini lahaya na swi twa la nga ti na nuhuwa ka hina na ku tiva mara i CMC a nga dyela ngopfu ku ya hi boss lady mina ku dyela mara hi khoza timbambu na ku dyela ngopfu mara ku dya timbambu u dyini i dyini the ribs The ribs. then tolo ni vona ya manager Philani Yeah. na Mr Chibuni chivunu chanu ndengwa badi a yi sukwini ku rhuketelaniwa so liya yi nga ri nyimpi ya mahlweni a ni ti ku manager va ta vuya va ta yi hlamuseta or kanjhani na swi sukisela kwihi swilo leswaku mina ni yo vona okay leyi nga sungula kona mhaka hi leyiwani sorry ma vona ti account ta ka TikTok to posta ti live recording ta ya posta laha yeah munhu u record kwana manager ka bla kona ani ivi a ni va posta ti part a fika posta part yo karhi ivi Chibuni di endla yini di khometa swin'wana swo undengwa or swi ku yini Yeah. ivi munhu luya a vuya na yini na video ya manager a reply henhla ka yini ka comment ka comment liya yeah se ai comment leyi a yi vula swin'wana swo timbambu ta yo timbambu ta nyini tu so ma vona eka teko so ivi Chibuni loko xi vona Chibuni video liya xi stitcha video leyi nga posta a yi postanga manager yeah ya timbambu xi va hi ku rhuketela xi ku yini oh so a twa ingaku i manager chuvunu loko a charge I don't know se yena a nga swi twisisi swilo leswiwa swa ti-life recording chuvunu I don't know mara eya ni vonini video leya chuvunu ni ku leswo la nkone yexe eish wa tiva And the guys, ne, xi hi xivenda kha nga Twana. miti na mara xipirikidikidi i ba Xitsonga mara lexi mara la ka chivunu chani because ma vona ku mu rhuketela na munhu wo dyiwa Xitsonga ni ma rhuketela a ma tipe ku hlamba rhuketela fika kwihi loko u ri Mutsonga wa tirhefanyana ku ana hala ta mbyeko ava tambaleyane na response yako yi ni tsakise ngopfu maka a ni ta dyiwa hi Xitsonga se yi tsakisa blind na loko se ni sungula rhukete hi Xitsonga swa tsakisa a swa ha rhuketeli swo tsakisa kunene a swa ha rhuketeli ma ta xi rhuketa damane le ni swi twa ku a viselo leti va rhuketaka kona anthem kwa swi va yi tiva meaning ya tihlamba ta tibakwe ku na un'wana ka Facebook ne ku na un'wana ka Facebook i page ra munhu wo karhi va ngo yena Rhandzu Sambo yeah la a nga fika a tsala vanhu hinkwavo lava nga rhuketeliwa hi manager Philani oh yeah ni vonini ndzi lava ku hlaya hla bibele Philani a nga kahle wa holovisa no hleva ku vula Rhandzu Sambo hla bibele wo sungula Philani u hlevise egi ka CMC i chapter 1 le chapter 2 Philani u rhuketela Hagiyazi ngopfu mfundhisi a ze a endla na life yi relela na yino ya hasi Philani u rhuketele Triple T Philani u rhuketele Pastor Donation a ku i gay Philani u rhuketele Ponani Makhuvela lava nganga ne eh okay Philani u rhuketele manager ya Papa Rulani N'wamarama Philani u rhuketele Lekker stylist Philani u poste ex-girlfriend ya yena a nga mbalanga allegedly a ni swi tivi mina leswi ya leswi swa khala a mi nge se bibiliwa ala hi mihele swa khala na tsundzuka loyi a hamba n'wamisa mavele mamiri oh Philani u rhuketele Boss Lady Philani u rhuketele Kokwani Chauke Philani u rhuketele Makhadzi Philani u rhuketele Kateko Miss Bangwani Philani u rhuketele Gogo Mvuleni xana wa swi navela ku va munghana wa Philani ke hi ku loko u n'wi tolovela u tolovela na nsati a tolovela na nsati wa wena ivi loko mi holova a boxa swihundlo Philani is a very dangerous man to associate with trust me a nga fanelangi ku vitaniwa munghana ku vula xiviko lexi tiseliwa xona hi sesi Rhandzu la ka Xangani Gang va paketela la ka Miss Bangwani
kambe wamlule na mali ya rally ni mi last year ba ku xavisana miri a group ni ya Gaza Bosha ne ku pfuki ku na ruli na gingi yes na rula a pfuki la ba senda sticker swa masangu ku pfuki ku sendela na sticker swa masangu kwala no bo hulele ba senda ebe mngana wa my ex friend nonsense so la ex friend ya mina ingafika yiku la a group namuthla ku hunduki group ya swa masangu ke ebe mina hikuva na ku sa ku ri khale va kha va sendelana and vanhu va vele ku buleni swile ku va tsakiseni ni fika ni hlamula mngani my ex friend ku wena ex friend ni fiki ni ku my love miyela ebe manager ani swi ku milani va offende yini ani va offende yini va fika va hlamula la ka ni nga hlamula my ex friend mina va ku wena ka tako u tshama u hlamula swa mina u tshama u xeweta u nga toloveli mina loko ni vuya ka Facebook ni karhi lava nyamaleli ka Facebook loko ni vuya ka Facebook ni ku katsa listini a va lava ku vuya hi mina na makhadzi na nganga a ni katsi listini ya vanhu mata ni tatiwini ni xaveleli ngopfu mina nga na pfumela ni xavelela u xavelela loko mani nga hlamula nchumu u xavelela yini a ni fonanga mina ku mingalwi ni ri a ni fonanga mina na ku i ku se mina vula ku ni xaveleli ku mingalwi no ku fona u foyinini mara mina a ni basisekangi mina ku a ni rhuketeleliwa yini manager kula mga kona ni kombe ku yiva ka phata highlights mranga yona manager kula mga kona kateko bangwane u ri a mi n'wi rhuketelela yini swa n'wi vava a nga mi tlhava yo kapi sweswi manager hi nga holovisiwi mina na n'wina hi phahleleni mariyeta va ku a ni swi breaka down ku manager va furheka na mi va vulisa swa ku loko furheki bya overcard se na la ku kopetsu va ku va la ku ni dya se va la ku ni dya bya overcard vanhu a va ni furheki bya overcard se va la ku ni dya ni tacwite voice note tin'wana ta fika va ma 15 so and ti famba va ma 1 minute 30 seconds 1 minute 30 seconds then kuma na Dr. Stole yeah Dr. Stole mo ni mhlayela vona ku vete yini va tsale mhaka leyi va ku i Dr. Stole okay lava stage yeah Shama Blank allegedly va ku ni kume call yi huma ka munhu Yeah. a ku i hitman Okay. he just withdraw from a plot to kill me nhla leswi nga tsaliwa ko va ku a mi swi tivi ku ni tise hi mani la misaveni mara zamane laha Dr. Stole va hlamusaka leswaku ri ku na hitman yeah yi lava ku va dlaya xana yi lava ku va dlayela yini ke swi vula ku ku na munhu loyi a nga xava hitman se hitman leya yi chuha ku fana na luya a rhumeliwi ka papa mahashwa lembe ra kan'we a chikina out a chava so a redzi mara ni vini ni vona president Mayengani yi khomitini yi ku in the name of Jesus Yes. mi nge fi Jehovah Amen. a mi hlayise mi ta vona ku humelela ka mina Father oh very very Ben Mayengani is praying vale khongeleni swinene vale ku titsoneni swi vulavula ku Ben Mayengani ku Dr. Stole a nga lovi a nga se vona ku humelela ka vona praise the Lord leswi vulaku ivi ni vona ka ti-comment man'wana mata Mary ne cause Mary kombe ku va nga ku dlaya before ku ma bifi ya Mayengani hi ku Mayengani xi ta ri bifile ku teni September anda xihupi swa risimu ro famba laha ka ma 10 minutes yitsongo hi stage no vula ku loko yo va 25 minutes. minimum i 10 minutes swo boha Yeah. risimu ro va kona So I think ku ri hi pela hi swona na kumbe loyi a vula ku lavaka tshama ku va ri milon'wini xija Dr. Stole and loko ta madokodela ti heli ku na Dr. Sandlen chavalala na Dr. Sophie Dr. Sandlen na Dr. Sophie a va ri ku cacaneni a groupini ya Luxet ni fonele ngopfu ku mina ni swi kuma ku i manga ni sendela ni ku sos a yi vuliwi mara va kupanini va byela na ku he ku ya mpfukerisa mbula yini he lowun'wana a ku mina loko ku ri mabaha he ni nga mi ta mi komba se a ku ri pulampula but I think nyimpi leyi a yi ri ya mapela but va hete va lava ku butisa va endla i nga ri a vo huwa va nga va lwiswa mapela kumbe a yi ri ya mapela nyimpi groupini hi swilo swa mapela ya nyimpi a yi ri ya mapela groupini a yi ri ya mapela a groupini yeah ni vona vanhu va kha tsutsuma kwala xana va nga va kha xava nyapa ya madokodela na na ve low chicken vatirhi va ka KFC la Arcadia va le ku tsutsumeni so guys
liya ni nyipa iri ya mapele but yi tikomba nga ri yo pfalapfaliwa ne ku ri yi hatla yi hela cause ya va na ku a ni swi promote swa nyimpi ne a ni promote violence mara la Dr. Sophie ka bahla loko mi vulavula hi swolo Mhansandlene mi ti kahle lati xajaja lati kwenda tikhombo hi swolo Dr. Sophia tikomba ku a yi ta va nyonola baba fa granada ni vone ti kongelela swibakele mos leswi swa vu actor leswi a vu actor leswiya but liya nyipa ku ri ya mapela but yi hatli yi hela moyeni yi ku ntame ba Mhansandlene mi nga yi ka eku pfaleni mhaka yo haketelele ku na n'wana venge akani Artimesh ne u tsale post yo karhi a posti mani van'wana va khandziyi henhla ka xidi xa ku vumbiwa xi languteka nga ri i nyari kumbe i hongonyi va ku va posti ka Facebook va ku minjhani ni kombela ku pfuniwa loyi a nga ka xinepe i Promise Mathebula a va kombisa ku va kombela ku pfuniwa hi ku loyi a nga la ka xinepe laha va nga xi posta i Promise Mathebula hi komba ku lavisiwa yena u fambe a siya vana vambirhi wa 15 years na wa 5 years va ri voxe a nga tiveki leswaku u kwini naswona loko a fonera a nga khomi tifoni ta va ndyangu n'wina mi n'wi vonaka hi kombela mi n'wi byela a vuya ekaya ta tshama na vana vakwe loyi a nga na vuxokoxoko byela leswaku i le kwini hi kombela a hi khumba eka nambara leyi va tsala tinambara u swi vona ku sesi loyi ntswatsi swo boha u yi a vhakatimbeni u yi evudoborini u famba gonyongonyi hayi i picture va nga posta ya hongonyi yo makiwa hongonyi liya se yena i munhu wa ku rhandza i ku mavona u gadi xiharhi hi leyi u gadile se cause u fambe se no nga ni nga tivi ni mina ni munhu u analyze ngopfu ne swiharhi leswo swo makiwa artificial se mina ni munhu u analyze ngopfu gadi homu ne se loko ni analyze ku why va posti picture ya yena a gadile va vula ku rhandza ku gada na a nga va a ya ku a nga ya eku gadeni na swa chavisa va n'wi posta a ri na u le ku lavekeni loko u vona video leyi vana va vona va ku lava vuya kaya yi hlamulini yi fike comment yi hlamula sesi Promise yi ku mina a ni lahlekangi ni kona mina ma vona ivi va fika va khomenta van'wana va ku a hi ri u lahlekini hi ri vuya u ta hlayisa vana i vanhu vo lava ku gada lava ni va twa ku va va lahlekangi va ta ya mahlweni yin'wana a ku Promise se ku siya vana ka n'wana mhani i swa ku yini mara wa swi tiva ku ri ku na vanhu lava va lavaka vana hi timbilu ta vona hinkwato va nga va kumiku na din'wana ti hlamula futhi di ku langete u lahlekini mani u ngo phuta wa ri kona munhu wo tlhaka a siya vana va hlupheka munhu a ngo ti nghwadlela a vuyela vana va yena mata ti nghwadle u vuya na braai pack u vuya kaya va ta dya vana u pupumisa ivi se Promise tlhelo ya futhi yi ku ni vula ku loko mi ni languta mi vona ni ri n'wana mina loko ni siya n'wana a ni lo siya a ni yo mina hayi mi nga swona sesi Promise yena kaya komani xikirini xipipiti a xi heli pipiti swa ha na van'wana va ku bebule vana va 10 sweswo swibedhlele swipipiti se vuyani kaya mi ta hlayisa vana a yi ali ku nga ku ri na vuvabyi bya vupipiti ende ka Gaza ku tumbuluke vuvabyi byintshwa disease called vupipiti diseases so a va vuyi kaya ni hambi hakatimba va kha va vuya kaya loko va nghwatla during the day na madyambu va ya kaya ma swi vona swi nga va kahle sesi Promise a yi ali swipipiti swona ne swi kanganyisa na lavo tlhariha swi ku lava u tlharihini swipipiti swi ta ku kanganyisa ni vona hi mina nkarhi wun'wana no bula no vhene ku wow a nga hembi yena swa n'wi tikela swa vutomi yena a nga ri ku hembeni mara ni touch my hand na ku khongelela moya wa ka timbo le sunside nga ta
So says promise ne mo pipita go fambe ka ngwana boyang ka mtlhasa ka midisa ba tsware mbitsi na ngwana phela loko se ba bona ka Facebook ba ko emana lo ya wait a digital footprint or ka grade 7 ba kwana nga vele malaona ba tshama ba famba ba shipipita ba go kusiya ngwana imagine imagine lesha 5 years ani loko mo ka xikola nyana la tiko xifo xin'wana xi bayiseka mita n'wana twako a xi tshikeni ka phela lexa mana xo ti kulisa xi hlanganisa mhana xi na va rhandza vo haka timba va famba n'wi zi guys mara vatswari van'wana loko chika ku tekele mhana wena u tekele mhana wena swo rhandza ku gadagada ukuma maybe ukuma ku din'wana u tekela din'wana basikiri u nga ku lombanga ya dyona chika basikiri na mina rhandza ku gadagada ku vona mhana wena ni vone Lavender ri ku le namuntlha a ri ka live a hlamuseta mhaka yo u yiveliwe phone 17 and lexi n'wi vavaka ngopfu i ku foni leyi na ma-nudes ma yena yi na ti-app ta yena yi na swilo swo tala personal information ya yena loko u thumbi foni ya Lavender tlherisa i le ku ole khala kha xavelela a kha ku miyela dali miyela na sweswiwa hostini a xi tlheriselani n'wana wa vanhu foni ya ma-nudes ma yena kaka n'wina mara u hosta yini ku la xifoni una yin'wanyana hosta ya liya ya yena liya foni nga yiviwa hi le ya ma-nudes yi khome ti-package landini mabindzu a fane a delivera ti-package ta vanhu ma twisisi so u fane a ya delivera vuyisani ande u huma ka photoshoot Lavender swa ndza kharila ti-picture and to ta ti-photoshoot ta Lavender ta switshamo yes va nga mbalangi tlherisani foni ya n'wana wa vanhu tlheriseni alright hi ka hi famba ndlela yaleyo guys ne mhaka ya vudyela ya ha pfaliwile nkarhi wa sweswiwani a ka ha ri na vudyela byi nga ta kha byi endleka unfortunately va maxava vudyela va byi lemukise kha byi pfala loko ku ri aka ni jojo swa twa maxava u thotino swi aka ni jojo no byi natswa maxava a yi mbali na zaza na vusiku yi la ku tata kokwana Chauke laya vutomi bya yona hi ka hi famba ndlela yaleyo kona producer ku na tin'wana mhaka ta 10 May ya hi ta hi ri kwala na titlambi le UP to be confirmed hi July swi nga ndla hi ri University of Northwest okay Mpumalanga yi le ndleleni soon sweswinyana afika kwalani Univen avesawalala chumu UL a hi se twa vuxokoxoko mara na yo yi le ndleleni mi nga vileli yona yi tshama yi ri kona yi tshama yi ri kona na diroka u lunghisini playlist it is confirmed hi mi manager loko mi lava ku buka manager loko mi lava ku buka diroka mi ti khomanisa na mina na playlist so UL a nge vulavuli yona yi tshama yi ri kwini vet na yona a nge vulavuli yona hi kwanyongeni vale yoyo hi fanelaka n'wina ve le vale hi twe ku mi le ku hi laveni mi thinda kwa kha swi tiku hi fanele hi thinda mani phela yebo nambara leyi nga la screenini loko mi la ku hi thinda leya 067 mi hi byela ku mi hi lava rini hi ta fika kwalano eximoyeni na yona hi ta hi planela swin'wanyana ya ri ku planiweni evaka timbeli loyi a lavaka munhu a lava ku hi n'wi yisa ka date hi n'wi planesa a hi contact number hi kona laya or a contact na direct ka Facebook or ka TikTok or ka WhatsApp niyo ndlela yaleyo ka hi famba hi kula hi le ka timenemene ta ka Gaza tango ni murhandzini